ibihe byiza kuri wakoze subscribe. Turi muri ya makuru, turi muri ya content yitwa Twiki, hamwe nkugezaho amakuru agezweho, amakuru ashyushye, amakuru yihutirwa. Kora subscribe niba uri mushyashya, kandi niba uri n'umusangu urakoze cyane, ukande kunzogera, unakandi like na comment, unasharinga ku inshuti zawe. Amakuru atugeraho muri aka kanya nuko ingabo z'u Burundi zimaze kuraswa ari nyinshi, indege imaze guhanurwa mu mwanya uciyeho. Hari indege ebyiri zazoherejwe Uvira kurasayo abasirikare cyangwa abarwanyi ba M23, gusa biravuga yuko M23 imaze guhanura indege imwe, nubwo bamwe batari kubyumvikanaho cyangwa batari kubivugaho kimwe. Bivugwa yuko indege imwe yabanje ikagenda ikagera mu Burundi, ikajyanayo abarwanyi b'u Burundi cyangwa abasirikare b'u Burundi kabagezayo, kuko zari ebyiri zazije gucyura abajenerale n'abamujura, abantu bakomeye b'abarundi baba bari kurwanira Uvira. Iyo rero byaje kurangira indege imwe bayirashe igwa mu kivu cya Tanganyika, nako igwa mu kiyaga cya Tanganyika. Gusa biravugwa yuko harimo bamwe bakuwemo, bamwe bagiye bajya kuko abaturage n'abandi basirikare bagiye bafasha abo bantu, bamwe mu bahanutse batangiritse batakomeretse cyane, banatora ibikoresho bimwe by'indege babyohereza ku yindi ndege yari yagiye mu Burundi ikagaruka kuza kubifata. Kandi biravugwa yuko hari abasirikare bagera mu 1700 ba Tanzania nabo ku mugoroba barashwe cyane, kuko ngo bari baje gufasha abasirikare b'u Burundi ku rugamba, kuko biravuga yuko abasirikare b'u Burundi bafitanye urukundo rwinshi cyane na Tanzania, ari nayo mpamvu bari yaje kubaha support ku rugamba. Gusa ubwo bari baje mu bwato bari mu kiyaga cya Tanganyika, kuko uca Tanganyika n'ubundi kugira ugere mu Burundi uva Tanzania, biravugwa yuko abo basirikare bose ubu ngubu nta n'umwe ugihumeka umwuka w'abazima, bitewe n'uko bose baraye barasiwe muri ubwo bwato, babushwanyaguje bukamenagurika. Andi makuru arimo avugwa, biravugwa yuko impunzi zo muri Kongo zirimo guhungira mu Rwanda baciye hari Rusizi, Uvira Rusizi. Biravugwa yuko bamaze kuba benshi, kandi bose barimo koherezwa mu nkambi ya Nyarushishi iri mu karere ka Rusizi. Impunzi zo ziracyari nyinshi, abantu baracyatanga ubuhamya, aracyavuga ukuntu ibisasu birimo biramanuka. Abaturage nyine bamwe bameze nabi, harimo abari kugenda basiga imiryango yabo batanayishyinguye, kuko hari ibisasu byagiye bigwira. Biravuga ko hari amazu menshi yagiye asenyuka bitewe n'uko ibisasu binini byagiye bisa bikayagwira. Mu minsi iciyeho ngo baba bari kujya babona udusasu dukeya nyine bakihisha mu nzu munsi y'ibitanda n'ibiki, ariko bitewe n'ibisasu ubu ngubu birimo biramanuka biva mu Burundi biza bikubita muri Kongo hariya Uvira. Abaturage nyine bagize ubwoba, bamwe bari guhunga nta n'ikintu bazanye, hari abari kuzana amahene. Murabizi ntabwo waba uri guhunga ngo ujye gutwara ibintu by'ishure by'ingenzi. Rero nuko bamwe bari kuza, gusa nyine bari kugera mu Rwanda bakakirwa neza, bakabakubita amaji, bakabakubita amabiswi ku bana, kugira ngo babashe kuresista nyine bagira akabaraga. Nuko byifashe guys, rero mugumye musengere abakongomani, abaturage, musengere buri umwe, turebe ko mu karere kacu hakongera kuboneka amakuru, hakongera kuboneka amahoro. Amakuru yo ndakomeza nyabahe mu kanya, ndongera mbakubite update. Wokora subscribe utazagicikwa n'amakuru agezweho mashyashya kandi yihutirwa, uba ugomba kumenya. Iyi ni Twiki F2, turi kumwe guys, nge ndi Sayinzoga, nagahoraho mu kanya. Reka twongere dusubire.